Niwe nie ndiraiguire horo Linda Jamira. Ona nie ndire ndabeigua. Ona ndire ndaigua kindu gitagwo Linda Jamira. Ndoni akiuga hena Linda Jamira iraruta wira makiria gukira Linda Mama. Hena Linda Mama. Linda Mama na hena Linda Jamira. Linda Mama ni ria Linda Mama yari thini wa thirikari ya hitukite ya introduce etwa ni Mama Margaret Kenyatta na ya hangakagira atumia magithie guciara before birth, during birth and after birth. Atumia magathie thibitari na makaheo ciana ciao bure na kinya after kugia ciana ri magatangikirwo na ona matanagia ciana no mararagwa niki ni Linda Mama. Thirikari eno eri hoyoka ya Kenya Kwanza ri ikieheria ri NHIF na ikieheria ginya Linda Mama. Riu yao maraugeretwo atiriri Linda Jamira. Linda Jamira no makiuga ri makiuga marauga iralinda baba ekalinda mama ekalinda mjomba ekalinda shangazi na ekalinda ginya mtoto no gakirigwa atiriri aikonera aya othe ragweta ri Linda Jamira no ri niki ari hinde turameigua nerere iramarinda matikore na riri na mbia cia thibitari ti kumarihira asa ti kumarihira kiria reka ri Linda Jamira no ri ni ugaikario hau ndukore na biru ti gukurihira wewe unalindwa usiende na biru. Lakini usipolinda akina mama wanapopata watoto hawa watoto watazaliwa vipi? Ndio kesho kuwe na taifa. Ndio hingereria ginya ukona mbeca. Kuna akina mama wanalia theka no haha ni ana ndiracokia ngatho tondu covid ndi no kahinda riri korwo yo kahinda riri othurano ikiria government ino ginya nie tungia manduka tene tondu ucinda no tungikari hagira 7,000 Kamaguo COVID yokire hindi yo 2019. But truth be told, His Excellency niwe urataragiria horo uyu ira ndangituika niwe wekira kigeranio makira nauga agienda kumenya kana Linda Jamira ni rauta wira ri ni athie icagi-ini orie atumia inyue muragia ciana ri Linda Jamira ni ramurugamirira aikorwo ugira inda ginya athuri ri thie kuri athuri omoria atiriri mwathie thibitari ri Linda Jamira no ni ramungetia otherwise ingine yote is hot air. Ndenda gukuria kiuria akiaria uguo we urenda gutue ndaramenya ndiraruta wira ndarakiugire ni Uhuru ataramenya uracira umutongoria ndaramenya araugire atiriri ni arateya president wa tene Uhuru Muigai na akamenya ari na Linda Mama no riu Linda Mama yo yake ri thirikari ino yukite ikamiagiriria igagacira ona makiria ihana ni uri agirite Linda Jamira ni ndirahoya atiriri thirikari ino yo ni atumia atiriri uria mangihingagiriria ruo nona wakinya kuheo mwana ri magatuteithia ndu tungiruhingiriria ukahingiriria mwana ucio nginya wone mbeca tondu utari na mbia ri ni ukurihirwo ni Linda Jamira no yao iriku ino marauga ni igana kwa igana nira ni atumia acio tondu ndirekirite video Facebook yakwa ni Kindiki akimigathiriria akiuga atia ni uria njega thirikari ino ni njega ni turakena ni uria thirikari yo enge yarehete Linda Mama no riu ni ithuĩ ni twakire tukiagirithia Linda Mama iyo tugituranira athuri atumia ciana na andu akuru tukimekira hau atumia theka ni kuri na mararira marerwo ni gwitua macimagite ciana makahingiririo kora tuika ni gwitua na goko aldo rati atumia ni kuri makuru macionalia ndike bau hau ni watengera ni kurakara ndarakara rimwe au ni watengera kaigwa ndaihorio au ndaigua tarakara atumia nimekasirika ndarakara ngarigwa atiriri kai tutari Kenya imwe no na kire gatuma ngwire ndakenire ni kani kumuhenia mamuhenagia makamwira hi sawa onake nio ndiri sawa ai tikuhenio na kari atakufisia anga ndumenya no tukonake atwirire munana itu atwirire bururi uyu no utari roho-ini no uge ni muru nigio tari aona kiroho Linda Jamira sawa no uwe tondu ina ritho ria roho ri we urona atumia we acio ni araika acio ahingiririe kuu ti atumia aya tuwi acio ni gukungwira marakungwira Linda Mama ni igana kwa igana Linda Jamira ginya ndiraremwo ni kwario muthi 1% okay ni uria yenjaga ina Linda Baba ina Linda Mama ndirathutukania tau ni na ninge tue kuheo kana ni kundihira tondu ti Linda Mama riu Linda Jamira ai watu sio waji ewe
Shesheni hakuhe nawe.